Kajing yo la jang kawai ka company banabar ka jilla kabla tip kum kayana Petro Product Private Limited kabadai ka company sign rong hakashnong mouse mai khatway mer hathem riboy ban pentre kam ki kam sign jongka klem da yo ki kot kisla naka district council kam tam ka trading license. Nakaliang ke HNYF Central Body mentakasi kilalit benyakendu yo Chief Executive Member jongka KHADC uba penyat sing sim banda waban penduk pendamno ya kajing a trading license syakate ka company namar kajing le bian jongka ban le ki kam business kam tam ha uput usam badang hap ha ka KHADC. Haba keren syakilat patai kubur, nakaliang uba bless dekar, President ke HNYF East Khasi Hills District, ringkat uba Barnabas Manik, kila ong wakani ke jingle jong uni utrai ke company, kalong ba ken snap ya ka riti sinsyar, kamtam ya ka atiar ka KHADC. Ula ong ru, balada ka KHADC kamla ban le AA, nakaliang kaseng, kim ban se ban yat bet syakmat ban le ya ka badon kam. Central body mo kani issue bunuan habai dei bat kani ka company ka we ka company klerong ke ka badan po mouse mai mo ka tengka yana Petro Products Limited tingi wan hangi namar bakani ka company ka badan ke kala ya like ka kunti ai jaga district council bat la saus nem menta kila dan ke bat ke bangilawan banya kendu UCM mentasi kalong baik nakaliang jungi ka seng in pasya ba ni company namaram ni tang kataro ka don ru ka jingkren bahe nakaliang jong ni prize ni company kemudian kita ka brom wat habang ni ki brig sa situ wat yang iru habang ni lek pan kli ya ka trading license ru kemudian ti kitien ru iba kitien bahe andai ubuan ko ka jala jongi kanong ba jongi udi ban brom udi ban ya prosedur jong ka kidul an jong ka distribution ru kinakaliang ka jungi ngi kendu UCM mentangin persya ban habide baka trading license umde ban ai trading license ni Hasan Tarik mo bau CM rekat mangi ka HNYF bat KSU ngilalik sendan i ti ya kane ka Yana Petro Products Private Limited kala trikam kumba saus nem ai klem kikot kisla kibabiang hoi nakaliang kasunong kala ai ya ka NOC rei habangi pek habangi bisar benya nakaliang kaseng ngilap ba sibun gijib duna ang tolak tho ba nakaliang kasunong mau semai kala ai kata ka NOC ka ba tu try jong to ka Petro Products ula banbu ya baru kai kinja tiar mo hadu ba hakatu kasingi nakaliang ka enforcement jong ka district council kila lengok ki ba kumno ki ai NOC kana ka rukom te kumba la brief dai ba blast mo bari members jong ka central body nju ru kine berkhoi ki ba dalam mat ngi tena kalian jogi gi persya ngira persya hiro bat umdei tangata gi kerpat ha ka ying mo jong ka district council ba ya kane ka company kim disu ban ai ka trade license ti khnang ba kadumja i gwe ru ki kerja company ki bale mon om tang hapo riboy re haboro i kari kasi jentia jingi nakalian ka HNIF ngi kentu mo ya ka district council khamtam hapo ka jelam jong ba penek sing ba inpek benya ikum kini gibru ka sim kabu ba suwan ban khayi tang ba dio nong klem dape ya ka jingjot jong be mariang klem dape ya ka jing e jong pe ba bakta ya ka to ka jing sma jong ka to ka company ka basinarong to te ngi nakalian ka riboy northern region kumala mi khmat la pha nya ngira persya jur hadu kata bat nikwa baka council ikan penduk no ikan trade license om tang kata bakim de show hero ban entertain yau ne ubreu ubalayo ikanika kanika company ju abang elik kendu yo CM ya mentah ong ba idang examine ni kato te ula kular hingi ba ngini ya trilang bang lada long kabala ila om ba kinom ai hero ya ka trade license yang jong ka council ho ngila ba bomden ni em nang kumba ju ong ula ya klem kini kikot kisla ki babiang nakaliang ka council ini nakaliang jong ka district administration ngai iba abro kiliang kalau fail lo berkhoi sa chua kata he nakaliang jong kaseng jungi kilalik hang ya katuka company jong to andre yadin asil singi le se hakajing ya penbej mo ba kamdi kan ti bangin le da kata karukom te uru lakular ba habreng news ngi unwan sim ya kata trade license nakaliang ka council tingir ngi perkhat bu sim re hadu benta ule bom salia mo
Te nakalian jingi ngi nakalian kaseng yang bagian kang be ketika company ju. Nakalian kaseng jingi bang kasin jam bagian sim ngam ta ju ada nakalian ke council kalau ai ngi assurance ba maki kin sim kia rengkat kaseng ju.